Ma'am Krumzari, adong impact news ni impact news ki manung hudna da wahang lal pa na ma'am tarang uksuri ngasi manung hada kana topic si maroi na angle ahum da ni hetare ngasi si topic si aduga maroi ba hanamba topic si Manipur gi nupi singi semilon fagan no gi matang da Manipur government na after Manipur gi chief minister Yunam Khamsan gi government sila ko kanda punna 350 crore Remark tawki wahum leiba 350 crore si maroi na nupi 3.5 lakhs ta haibtare lakhs ta target tawraga makoi nupi singi semilon fagan na bagi pandam da paket pani ha wahum leikibni aduga hai posi hoji chief minister's women economic empowerment scheme haidana proposed scheme haibtare masi matang si hoji si every koi constituency da haibtare Manipur la riba tong constituency ko dimakta haidbe scheme sigi khudong sa fangnana ba maroi na nupi sing si hoji si chena bagi film lak haibtare chena ri haitare aduga hai posi maroi na masi matang si scheme si phangna hona ba kansta kanagumba kharna haibtare kanagum kharna hoji si election ga mari lena election gi motive chen mong da koi gi maroi na ruling party si da support tawna bagi hotna ba support tawraga di hari scheme si khudong saw phangan gani habi ge dung ba thajaba pi bagi mong da sanction bagi pot kya ama hojik si miyam ngangna rakpa aduga maroi na hojik si veteran politician habi okram joy Sri okram joy na ngarang si media briefing tawi okram joy na phongto ki wafam si miyam gi concern duni masi maroi na political gi mari leina ba congress na BJP gi wafam dina tem si as a veteran politician concerned citizen ama umoina phongto pasi hojik si Kendra khara da haibtare maroi na miyam gi mhut on leiba MLA kharana koi ruling party oriba BJP sida lakhu election sing mari leina support ta huningba support ta target hai scheme si khudong sa phangan gani highway mong da khoi gi ton ba hariba scheme si phangnana ba century nupi sing aduga self help group ki nupi sing si adugumba mong da sanction bagi mong am tawi habani hari post ta sengna election offense kawi masi tawam thukta ba thama mani haidana okram joina phongdok po hom lakpa aduga hariba process asi scheme si phangna hon bakanda personal information kya ama haibtare lobum tobu personal information Aadhaar bank account asing badagi hendokna jiksi epic number haibtare electoral roll yor epic number asing ba aduga polling station asing ba number sing su pu haibagi hom kya lakpadagi jiksi okram joina haibtare okram joina governor da masi representation am thabai tare intervene to biraga scheme si phamong thokpa beneficiaries sing da phong fana phangan lu haibagi adung wa hom lakpa haibtare adu amarom da haukiba June 11 si खोगी नीति आयोग की दिल्ली फांगथोक नीति आयोग की खोगी काउंसिल मीटिंग हाबतारे गवर्निंग काउंसिल मीटिंग दा मणिपुर चीफ मिनिस्टर नाम खेमसान सरुक याखिबा अदुगा मरोइना मणिपुर दा पीस नॉर्मलसी लापई वहम चीफ मिनिस्टर थंकिबा अदुगा लोइना मणिपुर दा डेवलपमेंट मपुंग फाबा डेवलपमेंट लाकांदा मणिपुर दा मपुंग फाना पीस नॉर्मलसी लाकनी हाबगी वहम क्या चीफ मिनिस्टर थंकि वहम लाकपा अदुगा अमरोम दा नुमि असिमुक्ता दसु हाबतारे खोगी यूनियन गवर्नमेंट ने सेंटर ने अदुगा Assam and Nagaland government ka tripartite oba MOU su sign tawna khiba maroina MOU si sign tawna khiba posida Union Home Minister Amit Shah thamkhiba si Northeastern region da apung fan habitare Armed Forces Special Powers Act thamliba Northeastern state sing sida XF state amani natana apung fan hariba Afspa si loktho ogani how lakadri sa next year for the loktho oni habo statement thamkhiba habitare aduna loktho kaduisi karam state no duga lehugodu china karam state no still Manipur gi di Afspa si loktho pagi wahum leitri bra question kya lakpa habitare aduna sigi topic sida nga sigi kanan ngi wafam sila ko sabni nga sigi topic sida kanan ngi dong ta impact news ki studio da nangsun library si ai gi ye thang library si oja Dr. Yunam Premananda head of law department Manipur University ni oja Premananda ba hamata musari oja Premananda hek thangna ani suba panel election brief oja Pradeep Fanjobum editor Infal Review Arts and Politics ni oja Pradeep sta musari om so panelist habita ai gi thang library ba oja Elamum Johnson political activist ni oja Johnson sta musari ai han mo ko sansi osa Johnson lak Johnson maroina 350 crore gi matang sta hana lak se gyosa maroina 350 crore si miyang gi Manipur si sahi hena warag leiraba irang sina sualaba sel tungi film sathi na social kharaba iseda sida 350 crore ma nupi singi crore ma nupi singi tamakta koi sel tungi film fagan na ba lenga na pakhat pa thorang amani hapta thorang sinina kadai ho yun nupi singi sel tungi film fagan na ba mating ogadino haibudu budi question amal leijab taraga su adu paikal libi scheme city phangum thokpa beneficiaries sing da pung fana phangan na bagi adu ba yamna concern oiba pot amaju si restore pa haptare and si wa husi da kada fo yong na Sri Okom join the pokhali post concern oiba wa hom moina lawi aduga as a Johnson so political activism moina politician moina work tori bani na masigi sabsaba ground realities sung sui na khangoni khali kamai ui za Johnson kamai thami quite faster aziki 350 crores si chief minister gi khoi specially khoi nupi sing empowerment ki ni haidana tauba da chief minister ki statement ma very recently high risk scheme sigi matang mana
थमगिबसे कैनो हाय मतमदा हंदकी political fallout ama haita tangdu leta da ba state sigi crisis ama thengnari basida nupi sing na hena ka hena submit loan da kai da moi gi khudung chana ba pi bane haiba aduga masigi magi objective se mamang gi discussion ma ai na haije garabane masi fulfill tawdra tawroi da haiba du di hang tawrga lairani maram di ground da ruling party ki haiter go ruling class ki MLA sing adagi mai magi kendra da leiriba worker sing sina high river scheme sigi marum da pura akoi gi election chi sidai sida vote khomba dongna only for magi electoral gain kharagi damakta praja da Bihar model da sidai sida madugi replica amaka just launa khinjal lapai wane na koi da ritore maram di ground da high river scheme si logi hairagadi MLA da lakadabani dagi soi tawgadabani ri kanagumba group yum khara dadi nupi khara laaga high river scheme si fangtaragadi evel tawtaragadi firan jumgadabuni kan haiba color amagi makhada adu yamna nongnengba ari yam petty politics hai tare ko okay akoi fund sigi tasengna fund ji kamai tawbono haibadudi 350 crore se Manipur budget gi earmark tawbani Manipur budget earmark to haita ragadi revenue khoigi receive haita state ki total revenue received to the high riba 30,000 around 28,000 crore muke khoigi revenue received to the haziki 350 si accommodate to de neba haidi tonga bakha de kham lothoga tongni ka high state ki on keno dagi budget tongni hairabani na adu taragadi khoi lamdam sida lairiba each and every citizen of Manipur haidi taxpayer ma'am haitare ko sale tax thi riba income tax thi riba adegi tongan makal ki variety of GST thi riba no na bak ma'am se si I paisa ma'am sinna adudagi ka aga pi do taragadi adugi ma'am ki paisa do particular kaino amaka political party ma matraga ma ga naknaba political party singi mi sing khakta da pi ni haibase masi chanaba yaroi de ba ta sengba khoi ki democratic right to deprive to gune ne lawne ba okay aduna article 14 do infringe tawre haina lawgune aduna hari kanana khangni smaina du gumbagi kaino se da sum chathara agadi public interest litigation soidana lakani hari mandatory kaino ma court ki interim directive ama high river scheme sigi implementation ki stage da soidana maki madu asingba khara tawgodamni ka haibagi court ki directive ama ngairakpam change have transparency aduga ngasai gi distribution the fairness su leinanabagi adu motorpusu yaina khale aduna yari makhai khoi gi ruling class da leiriba sing asina high river 350 crore si ngasai CM na high river magi objective ti oragadi yamna sengna fairness kenomda tawgibaduna khwaidagi phaba kenodi oidune na khanjeibuko aduna aigi wakhanda aduni aduga aikoigi keno aina haining badi aikoigi sigumba sida ka hena thawa yauksen bidaba hojik laibaki asuk luraba mafam sida ngasi su akoi kangpokpugi aswaida ayung antar pung nipan adwaida dum nongbai kaptana attack toramba bani laiba phobde di sasan khara siraga ka hena suk panba yahodre ehne escalate tawre heba sigi fibam sida akoi valley de leiriba maruina valley de leiriba kendra sing sida yengo vote oina ngaudong tawriba sisu khwaidagi ngakpa kaino mane haijaba tare ko akoi su board le ko dawriba ne doisu mayam du ubu da board khomcha to ko tanjale haidare haidi tawnariba mong si ubu da ko aidi ikai bam su yaure haba ko aduna ka hena smaina khoi politics se khoi issue siga mingle ta holaga natraga issue si somehow overlap tawnana ba election si da priority pira kanda MLA amon tangasi fawda opposition oigera ruling oigera tasena seriousness yaur kanda just for fostering nataba chumnagi mai serious tasena chimi tawrge ko question tawrge ko natraga center simri tawrge haibegi mogi oiba wafam amata ngasi fawdu thamba ude chumnagi kendra gi developmental work sing adu da hen focus pira kanda moi masa gi Facebook page sing da natraga kana no television akoi media house sing da adumaina sum tawraga lei hai tare ko aduga issue si tasengna series da wangang ba yade haibigi asona kandagi
achouba kainoma whip ama jari rekpadom tawre haba Okay. aduna masi yam phadabane aduga aigi wakhan dasu ko asi haziki scheme duna haziki manipur gi leiriba issue se hekta masi thamai budi yadau di bande aduna praja akoi praja wari be koina akoi gi ngasagi level of political consciousness to madu madu akoi pukhat pa ta bane ko praja sing de akoi impart to ta bane khangmina ba ta bane aduna sigumba yam nemba thaki lebang si phibim si yorkanda swaina rajniti tawduna leiba adegi board khomna ba adegi commodity dongna even nupi khunai da sumain thamba haibase afabadi natte dana ado samaro ina sidi public money ni miyam gi dongta miyam gi welfare gi dongta kai thokpa yamak to potnina masi phamong thokpa akoi beneficiary sing da mung fana phangna mongda karam mongda implement tawragadi phangmung ngani lowi komai thamin kwai lubudi government nam sigi matang da moigi scheme gi implementation gi stage oji scheme je tawrga leiru pot am khaktani sigi masak mawong kamai tawi se koi khangde kaimda thoktre ta only paisa khara khaga thame haibedu da masi kendra thabak tawri ne ba aduna aina ubura kendra phana yamna koi kesam thong da di pura loirab jane oji ai koi na television da di tongan speaker mayamna degi mayamna khara ngang pote di khara lepam dogdi male aduga sigi thabak si tawrakanda board khomda si seng na harba lising tara pige board koi thado haibe ne haiba adu maina chathar agadi aduna leitabad mi dugi magi kayam leitabano degi ma se kayam sothar ge kaiba assessment tawraga scrutiny tawraga adu maina pira agadi leitabad degi lairaba mayam du phangjagar agadi scheme du tasena mapung phaba oido ne ba aduga rampal akhoi gi yam ngai tabase akhoi gi da akhoi lebak ki jesu akhoi manipur du singa si fau dai khoi yungo scheme gumba adegi government ki grant kumba adegi center da maru ne center adegi di adugum da sum tawrakanda akhoi manipur se akhoi na pamiba senmit loan da akhoi gi self reliance marom dom lepche ba kai si kamain fulfill to bungam godoi no adi matam gi electoral kaino gain khare ki tamakta smaina scheme sing putho ga bihar model no bihar do another 10 years the moi chokhat pang oi roi adi yang ora paisa ne jikhanda ki do adi mi crore ma ka lakh kun manga da lising tara pi grim ni moi adu gi thak tu ne khoi manipur to rei se aduna amoi gi de amu adu mathak te paisa ma yang su election lora kan da mu tawni na hairi bane ba ana masigi fibam se da leiraga di khoi manipur se irai live arithmetic am khatang yeng si ko lupa akhoi gi revenue share se total revenue share se state khaktagi oibase 10% khatne ba 90% of the mapanchar kharabane ba revenue kari se sidai sida akhoi na kamain to dana masagi self reliance ki adegi marum dum lepche ki concept se kamai lakte no ba akhoi kamain to dana masi increase to dege high basic ki government ki policy program se another 10-15 years ta se india na kari bharat bikshit ka hai bjp game tawri dana admai to dana akhoi manipur gi lengak pa sing asina elected leaders sing asina siom gi policy je roll out to gudum natro another 5 years 10 years ta ri yam drabada akhoi haziki 10% share du dege akhoi 40% 50% hangar kadong natro adu idari akhoi karai da akhoi gi resourcing se akhoi gi revenue si tap to ba ya dege se adu gi another revenue thi ba khot peduna government se policy program oido natro and public participation da productivity de kamai to hangal high base kumba taseng ba thabak si de koi ngasi tawde ba chawre ba film mayam sahi da ongtong urga leiri bane hoki ba June 11 da koi New Delhi da Niti Aayog ki koi government council meeting bang thokre Manipur gi jo koi chief minister je member ongena so yari ni ado sida chief minister gi chu statement dum sungthoi thoi thengna biramani ado ada sigi governing council Niti Aayog ki mifam sida gi kari khudong chaba koi Manipur na lobby ai ado hoji pok de lowre sa komai thamin planning commission da haziki koi gi Manipur gi CM na propose to ya ba se ai khoi gi hadi taseng na khangbo ramagadi planning commission gi moi gi chairman du na koi gi chief minister da noi gi revenue share se ka no hangpom tum de koi 10% mukte ni hai du ne aduna every planning commission gi lakpa meeting khodi makta Manipur gi matang se he pukhalap matam da aziki koi gi revenue share do atuk gi matik name gre ba ngachi fa bu de koi hona ba leibra ba matam gi pan ba sarkar se na koi haziki si gi same pattern se da economy se sum puthara leba aduna koi se centrally driven economy ne 100 to almost 90% driven economy ne kaim to ngam politically adegi center na mitang jeng pala sidai je
खुलकुम कुलीसे अदुना अदुगी कॉन्सेप्ट से थुगाई से हाइतारगदी मधुगी political kainoma ekhoi gisu sagat ki haitara gadi ekhoi ngasai gi self reliance ki ekhoi gi revenue share se kamai hengat kate ge kai basi khitang lure haba khitang detail oina khangna bam chang haba policy planning kaidat madu ko thadar ka do ne haba natra gi chumne gi delhi dagi dependency syndrome du da mathang sarkar amuk lakani amuk moina amuk ado sarkar am lakani adumaina sigi sidi ko chahi chama tor so koi manipur sung so khulai sigi breakup se ne darkar lai se aduna ekhoi economy se ekhoi na kaino dum na ekhoi na chakot pa lebak tong na pukhar ke haitare gi sidai se kok thada ga dum ne ba adu do kok thada bang amuk to then manipur ekhoi manam chang khong thang ba horen logu ne ba natre ga di sidai da 15% growth rate na hai ka do do no GSDP se 15% growth ne ka do do no respectable growth lo do ba mingon da gi paisa jam the revenue shares na only 10% level ko state ching na kamain to 15% growth to de ko harau do no ba respectable growth na te hen na marai chai tharak na ba horen volume do chakhola ga su percentage 10% so the cap to le ra kan da ai ko economy se kamai to chakhola ka do no adwai da mi yeng tham ko da ne ba leibak seng ge chakhot ke haita di adwai da focus to bio adu da ai ko gi kanu si yang ko da ne haidi ai khoi leibak se marom dum lepse ge hadi thabak the policy the program the kamai to lakadom natro chumnagi freebies khara piba schemes khara piba granted khara piba adun di sunga yaro okay third series maka ta se user pati flux user pati maroina jiki 350 crores di women empowerment gi wafam oja tara go masi bihar model gi potuma usalapi mo mali ha election naksal pasi mari lena aduna live home di masi implementation gi posi hoje boki ne chapchana official in howdawi pot ne hoji star ga leibagi karom mong da phan ga du ne ha hoji gi sagalakpagi pot amoin ugo mali adu lai mong di masida government ki scheme ni na social welfare gi koi leiba twan koi OBI cap and PD gi OBI leiba mari lem department sing sigim matung ina koi gi data mayam se leong ni hetar jo orina lei si koi gi mamang da side risk scheme sing mari na law thoki beda di koi gi below property line leiba myo sing da ne hena priority pi gani wa home like you ni na aduna masi government ki authority sing na government ki official sing gi khudang da implement torga phong thoba sing da phangan bai mong da changsalapagi mami ama hoju pokta ta da basi lakpai pot amdum lai room laikhini lobra karmong changsilaga di hena phagani lawi ja comment yeng si se ta se na ho election me ago bigi controversy am chang thoba haidar the motive su election motive yarong ni habigi motive si me an hainar haidar na chagdi spend the was guide man be deserving the piece instead of happy raga my self ganto gansi sustaining when jana bagi economy am sing what describability the election me is the election gi motive yawe have sigi adoga example yengan se tungan yengan bihar matan in asam ne hanan to jiwa ba ai se magic yenga mane mai asam da moin aruna do scheme na to moi se mi lising mapan 40 lakhs family yele moi chawana to hozane adi bihar so sai hai mana asira central scheme in tore mukhyamantri mahila rozgar yojana haise torga moina 21 lakh families ro 10,000 ye leva ai tar bengal da su moi gi nupi target to bose nupi target to kan sa ki election se on han tungan ye kan sa bengal ni khang de asam ni khang de hoi se chaki kan sa khun tung mamang da kui ding to hi election se ko nupi ta na sa ni he le han le am de gi nupi ta na he la pa sa election ka kan su adum result khang re da adum bi taron hele si sumba schemes le kan sa hana si sa gi blessing tara phang pa sa da nupi ma da pi kan sa my family yona adum kitang humbai pos lak pa na ba si pos lak pa sa da election la kan hai pos ne se sa reminder neutral ni ha gi election me ala sim spend expenditure han da bom le re so subscribe expenditure to kan su to di khoi gi election yam nakala gudi election commission su ba gi kan lak che khini ko adugi wang balana ba hetar kan hajgi mai gi election commission gi restriction mem lak tingi da election of tree da sai to hobi process lak ba si kidan ko ni yong changi aduga the same expenditure si kai di karam hetel lak no isi me and transparent no na kai lak de pisano si schemes gi bisa ha de kai lebra aduga karai de lok thok joino hai si chap chana mai make sen khangan ba aduga yen tho kan sir so khoi gi transparent no na kai karam ba scheme ma har scheme gi ma gi structure ni jerina structure si kamai le karam mi de bi joino aduga eligibility criteria kai no kai si chap chana khangdo ga me ya su press gi kiting vigil no gum changi press so sera khoi gi RTM gi worker other pi le re ha ga dum thana to
amai to transparent hen ma ju am changi transparent hen sira sarkar ma sagi shoi na sto hon ba aduga sai ga election gi norms on su election de tha adu le ra hagdi to adu to sto ka ne ruga adi yodring the expenditures la ka ni hai pot ne bala sarkar scheme er ga su suma scheme ji aro have ji election issue election commission issue ma ru leiba leira ga su ko na kamai ta ga haji pa ura kan sida sarkar pai ba kang do humma cha pa election commission ge kam bu sedum nakan da thedok ten to ya na serum sen gi posi awen hanjan han u le na sam de hor ma ka complaint to na ga su dum atop ni da ni ha ne ho ki ni back de to un to ga ngam na serum sen ga to ki posi rum le and the CMM is quite a company home changi aduga akoi elections are quite free and fair again hagana asagi presidential thamaga election to no ma adring han pam gidrena make hagda presidential er mini election actually cancel election ga to sim gi sakar henry ne ba amu popular government lai do chahiya ma de henya da mini chahiya ma hela kan de amu parliament ki fresh mandate load de da mini ari ma de election kan to horsi popular sakar ha porsi election ku idre hen to ki ne ma inagri me andrena adana si posi ta sena honestly election da wakan le magadi election ku idre adana muksaka se mu ke do no adana presidential dum chatharaga election to si scheme le ga presidential to gara magadi lo mu ta man rena sai to mo do ba haidar aduma to dra mi fa popular sakar la pe su mai benefits sum le le kan se di transparent in the posi pra transparent ho 350 crore si arrive chante koi Manipur mo lai le order go ada paisa kai la do no ada loan and load area central scheme dagi to do ra state ki mai own resources own budget dagi kai to ra ka hebe si chapta khang ka me khangan bi wa khang kan se mai sing ra kai mai do sin to no ada paisa spend to no hebe dinate to bu se koi gi ma gi target me tingina koi gi self help group me am seman ba ri company ga gi livelihoods secret bi wa ada below poverty line to ba kan mai chana mai scheme sigi parameters me khang kan de objection to parameters du matung ne hai tare sir BJP workers ada pi ni haraga de the party me working ada pi ni haraga de adu de dum bias re khang na nata bida khoi ta sena khoi thor gaul pi do ni budget sen sini loan lo do ni loan gi percentage kan sena interest sim ok su kani ada mathang chhi ta dum me kan gam ni kana kading explain do sang sama kan sida khoi loan gi pot ni hai loan si bank lo ni draga sak central sarkar lo do ni nadraga na khoi any city lo do ni natra khoi on reserve ka lai jaw khare dagi khaido to do ni hak chu to budra ma tik char ri ai ada madik chai cha de do phadana mek chena madik ja ba hai je ai na hai sing sai gi bias le tana khoi lewak sem gat pagi pechane hare gi di war so wan to ne se hai se ke song phum ne so ne le ta ba ana ta bi da khoi party sem na to ni na ama hai mo ek chang hi kan sta adum controversy to ko sem san tara ka ne mai so na si budget expenditure 350 crore si mtan de transparent no hin sem da ka le mai tam si okay thaga si oja prade ai mathang round si oja pramanda lak si oja pramanda bolo no oja pramanda hojik lai wa hum di haiva khoi party am khadang da support tawraga khoi khudong sa ba scheme si khudong sa phangan gani habagi lamda adugum lambi da sat taraga di masi maroina election offense ni masi crime makhalam ni hai wa phom lo na ya da bai pot am su hojik si khoi gi veteran politician o joina thambu wa hum su lei aduna yemba ka sa legal gi kari obligation gum lei sigum gi hojik changsel bi posida kamai yingi za pramanda sigi se khoi gi kaino ni hayeng election lauthobu di model koro conduct la ani kwa adu mamang da taw sing ti khatang introduction taw ya room di lei adu ta ga su government scheme lautho khotok pai afaba thabok kwa adu de khoi yeru ya bo the scheme maming sam sangi chief minister women economic empowerment scheme haibane kwa assembly da ga CM which hai tare ne kwa 350 crore Remark taw haiba sengmadi moina puthok na te khoi mayam tax pi ki mayam du ne bo kwa aduna khoi ga si tha ma da 50,000 gum ne khoi na tax kar si kaga professor ari ba na 60 gi helam ni sahi gi na te ko tha bu dingin 25% ne khoi salary da gi gross te kai income tax mai taw duna sel tax te rang mayam ne dana kasi mayam si gi pothok ngak ta ni da ana khamasi public money ni public ex sector de la ka doi ni aduna yam thina maru oi ba hai tare hayeng masida phangdaba khotaba yauraga di si government scheme ni na beneficiary sing si equally distribute tok to matam da akhoi gi masi akhoi Manipur ji case ka to gondi ni khwai de case to gondaba state ama thi oi di akhoi Manipur sine aduna ni sana lai pa khai ya case to de le ko je sem ya da kan da ada di
केस से तवे मिगलम ददी हाइदे केस हाइसी जस्टिस तो माने पीदोनी मा केस तो वाई दुदी नुंसिनरनी दना फुलारो आंसना किन किनार मादि कोर्ट उकिन तोंग जरने को फंगम तो को राइट तो फंगजरानी हाइदि सिटी स्टेट की थबकनी आर्टिकल 12 ता स्टेट स्टेट हाई कांदा अखोइगी स्टेट असेंबली ने द गवर्नमेंट ऑफ द अखोइगी स्टेट सी यावरिने बको अदर अथॉरिटी का अदुना स्टेट की थबकनी हे स्कीम लाक्थोकपदा हेक फंगदे मसी मिसंग मिखा नाय हाय मतमदा अखोइगी आर्टिकल 220 की मखादा कोर्ट याम थुन चटपीबा या तुरिगे फरे केसु मतम चंगमने मतम चंगनेबा केसु मदु होंगो चावबसिंग तो डायरेक्ट थाजबमा नत्रगा पीआईएल हायदना पब्लिक इंटर लिटिगेशन तबदु थागदो मीदु प्रो बोनो पब्लिक को होतारे प्रो बोनो पब्लिक को आइदी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन मयांग खनबा एंड कम विद क्लीन हैंड हाइजे मकुत हम तो फर लागतारे आइदी इंटर अल्टेरियर मोटिव पब्लिसिटी इंटरेस्ट कुंबा पैसा इंटरेस्ट कुंबा सुमुदु यादेबा अदुगी अदुमा रेमेडीस अमा अदु इलेक्टोरल ऑफेंस हाइसी ओइबे अब रुंगले मसी इलेक्टोरल ऑफेंस सी इंडिया अनी तो ओनैने अमना पेनेन को की मखादा पेनेन को रेसना भारतीय न्याय शानिता 2023 मखादा सेक्शन का यावगनी मारोइना सित पानबे सेक्शन सी हुजिकी वुमेन एम्पावरमेंट की पैसा पीबुदि फैको आई आल्सो सपोर्ट तबदबु इलेक्शन की ओइना तब खोटपा बिहार मॉडल अदोदा मॉडल सीडी मॉडल की थबक तोपीबा तौसागदी नुपीदु एम्पावरमेंट सी इकोनॉमी दा अमसुंग पॉलिटिकल अथॉरिटी दा पीदोइनेबको अद इकोनॉमी दा एम्पावर तौनी याम फै 350 करोड़ गदु यामबदि नते अतोप स्टेट की यंग अतोप स्टेट की कनोगुम जानेदा कनो अखोई लुमान हेंकर चिप लेबो बुकोनबा कनो नते पैसा नतेबको याम पोते मणिपुरी मसिंग यामदबनिना अदोम द खलगा याम हाइबे 10,000 गुम के गुम पीरागा 10,000 गुम इलेक्शन की कनो को ओइरमदना 10,000 दुना बोर्ड का नामगरगदी अदुदी याम चाखोतबा जाति नि हाइबे कोई मणिपुरी मुतो ngaइ लेरमने मैतै गुम नागा गुम बसी अखोई जे फॉसिल ओंदोरमनेबो कुइदरमनेबो फॉसिल लेदो फॉसिल ममी ताबदो जुरासि पाका तवन ममी तारमिदना अखोई सीरकान आर्काइव ता कोई मॉडल का सागदरा नत्रगना फॉसिल लोइन लेबाक तौबुदा यंग चिंगा थुगाइबा फंगतोइने फॉसिल लोइन फॉसिल ओंदोब जीव अखोइना इलेक्शन मतमदुदा लिसिंग तरा का पिना हराउदा नोक्तना मदु बोक नमुरगदी आइना खंबदा मदु मीसिंगदी हिंगुदी हिंगबियोबु लेबाक मुथपगी हिंगबदा येले मिसु फत्रे मदु लौरगा थादनेना बोतगा सेरांग तोरान तौरगदी मणिपुर लोइदोरमने हंदक लाखल इलेक्शन से मसिदा कलहौद्रबा मणिपुर विल फिनिश सबनास हलारो दी इलेक्शन पांथोक यागनी हेन लौब्रा इलेक्शन तौगिनी इलेक्शन की दमदी हिंजरी नि इंडिया पुना मक्सिदा इलेक्शन तौनी खर थेंगलोक थुदिन तौब यानी बिहार लाजु सयोम दे हेन्या पोतेन को अदुम तौनी इलेक्शन विल कम सुन इलेक्शन याम पामजबनिना इलेक्शन तौगनी खय तौबदु इलेक्शन सिना खोगी बायगा विधाता नि लोय लेपतोइने इलेक्शन से फतमी खलबा adum luar adu de dum numitu nuala dum luar laukthok ya rakon election luar hek longa result laukthok ni na result du phatta mi nga ta karaba manipur is finish na khoi law ya oi roi hai de kan du si moi kan doi ne ko offense ki hai de ya to am chagre offense ki na indian penal code hojikina bharatiya nai sanita 2023 da सिगी इलेक्शन मई लेनरमबको स्कीम फजना इम्प्लीमेंट तौद्रबा रांची दोल नत्र इलेक्शन फेवर तौर तागदी दिस इक्विवेलेंट टू ब्राइबरी इन सिंग दिस 170 ऑफ सेक्शन 170 ऑफ इंडियन पेनल कोड ब्राइबरी से फजना सिंगी इलेक्शन हेक इन्फ्लुएंस तौरबा ग्रेटिफिकेशन कौई मोई मरोन पैसा होबे पोट होबे अदगी वाफम होबे मधु ब्राइबरी नि सी मखादा सिदी कनोते को बोट लेपि लेकदो मिदुदा डिस्क्वालिफिकेशन तौरोएबा सिदी फारगा मोइ पनिशमेंट फंगदो पनिशमेंट याम पी मैक्सिमम द 1 ईयर अदुगा फाइन को अदु खकी वारी नि सि योकरनिदा अदे अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन सु सिंगी हाइदे बोट थादबदा आइने पीरिबा पैसा दुना थादो हाइदुने ओरम तागदि नत्रा सि पीरिसे सिगी जीब सिदा थादनमनि सिगी मार्काजे थादनमनि सि पार्टी जे थादनबनि हैना तौगदोने अटैक से अदु तागदि सिजु अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन सिंगे अदुना मसि पानबे याबसि 170 अमसुंग 171 ऑफ भारतीय न्याय सानिता अदु मखादा सही अमा सही अदु की स्कीम दुबु तौरिबो खोलिबो अदु ओरम ताग स्कीम हौदोइबो मिदो अदु सुसिदे लोय फारगा जेल दा दाल रोटी खाओ प्रभु की नाम गुनगुनाओ होइना जेल दा सही अमगुम थंबगी खुदोंग चाब ले कनाना थंबिरुनी हु विल बेल द के द बेल अदु तौदुइने खोइ हुरा मंगा तनिना लो मेकर्स दुना लो बेकर लो ओरपनिना अदु लुबगी अदुम समस्या लेबको लुरको सो होनब लेप यादे खोइगी ओजोइना होना जरिदना को गवर्नर दा ओजोइना गवर्नर दा थाइसी गवर्नर की मसिदा इंटरवीन तोबियु यंगसन बियु हाउ पोटम लेबिने गवर्नर ना करि रोल लोबि गवर्नर ना कछु तो तौरोइ दा खोइदि कहि तो तौदो खोइदि याम इन तपसबा याम
ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯤꯁ ꯏꯟ ꯗ ꯀꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯔꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ electoral offense ꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯥꯏ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ representation of people act 1951 ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯅ ꯄꯥꯛꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯗꯕ ꯍꯌꯦꯡꯁꯨ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯦꯜꯂꯕ ꯃꯤꯒꯁꯦ ꯐꯥꯔꯒ ꯁꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯄꯥꯟꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯟꯕꯗ ꯕꯣꯠ ꯂꯦꯞꯀꯗꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯐꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯄ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯩꯀꯧꯒꯦꯗ ꯁꯦꯛꯁꯟ 123 of representation of people's act 1951 ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯟꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯅ ꯁꯨꯡꯄꯥꯟ ꯄꯥꯟꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯅ corrupt practices ꯀꯧꯏ corrupt practice ꯑꯗꯣ corruption ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩ ꯂꯩꯅꯤ corrupt practice ꯍꯥꯏ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯂꯣꯏ ꯆꯤꯡꯏꯗꯩꯗ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯕꯔꯁꯨ ꯆꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯔꯗꯨꯗ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯝꯃꯕ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯗ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯧ ꯑꯗꯨꯗ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯗꯣ ꯁꯤꯗꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯋꯦꯗꯔ it is a corrupt practice or not corrupt practice ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯒ election ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯒ ꯂꯤꯡ ꯇꯧ ꯉꯝꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨ disqualified from the election ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯇꯆ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯅ ꯁꯔ ꯏꯟꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯄꯜꯂꯨꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃ ꯄꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯗ corrupt practice under 123 ꯊꯛ ꯏꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔ ꯁꯤꯟꯗꯨꯗ ꯑꯃ ꯊꯛ ꯏꯟꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ corrupt practice ꯑꯩ ꯑꯌꯥꯝꯕ corrupt practice ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯔꯛꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯉꯝꯁꯨ ꯉꯝꯗꯦ ꯀꯅꯥꯝꯇꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯔꯨꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯦꯕ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯁꯤ law sometimes sleep never dies ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯇꯨꯝꯃꯤ ꯂꯣꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯨꯝꯒꯜꯂꯦꯕ ꯃꯥꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯨꯝꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯆꯂꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯂꯣꯁꯤ ꯃꯤꯅ ꯆꯂꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤ implement ꯑꯗꯩ enforce ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ should be done by the human being ꯅꯦꯕ law enforcers ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯂꯣꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯨꯝꯒꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯅ ꯂꯣ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯃꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯨꯝꯕꯗꯨꯗ ꯃꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯁꯪꯉꯤ ꯀꯝꯄꯣ ꯆꯤꯡꯒꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯁꯪꯉꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ngasai 171 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 aduga electoral offense haigana panbi ga haigana hojiki do representation of people act 1951 gi corrupt practices 123 haibus nungai 123 natra 123 tare da 123 123 sections gi makhada corrupt practice ne proof to ya ba khudong sa ba lei ngamni sidi lai poni tawge ga tawro ha ga di putok tawde yare aduna adon do oiraga di madu disqualify tawrakadoni candidate to aduna akhoi kuba khuba yaidana asmai to candidate disqualify tawre me kuba khurasi kaina khoi di manipur si loirabane pai pune loire hai di do khoina hai banu ai tamina hai de wan cha loirabane si kan jaga di change through the ballot adana ballot change sam change ba khoi adugi change law khomuni yaro manungda thamoi si ichen amona jar law chenga doine khoi si chen da bai tare lising tara aduna tawne ha banate lising tara adunaga madudaga bot afata midudaga boga thada khalaba chen sama tawudura akai piraga di adudi lising tara pirage ai sijarage ha chap manare ai manipur si muthar piro ai adugi manipur muthar pe maman 10000 haigalaga di very very danger ne bako aduna last submission da ina haijise kone corrupt practice ta singduini ma election du mai lena ba adu discrimination oina bot hado kholu adu yaudra thadaba yaro haramaba that amount to corrupt practice under section 123 of the representative people in 1951 aduna candidate to disqualify taw ya possibility si cham da samale taw it should be proved before the court